Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayahnya, sehingga kita bisa berkumpul di lapangan sekolah yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya kita mengucapkan salawat, kita bakal mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara kegiatan pada pagi hari ini, yaitu pertama, pembukaan, kedua, pembacaan surat Yasin secara bersama, ketiga, doa, keempat, penutup. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara pertama yaitu pembukaan, supaya mendapat keberkahan. Marilah kegiatan acara ini kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu pembacaan surat Yasin secara bersama dan dilanjutkan dengan doa. Pembacaan surat Yasin yang akan dipimpin oleh saudara kami Jensa Yuda Pranata dan saudari kami Elsa. Adapun doa juga akan dipimpin oleh saudara kami Raffi Aziz. Kepada saudara-saudari yang kami sebutkan tugasnya secara estafet berurutan tanpa saya komando lagi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Hasanan 'alal ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Wa yaqulul lamma jami'ul ladaina muhdarun. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa ajrajna minha habban faminhu ya'kulun. Ayatul lahumul laylu naslahu minhu nahar fa idza hum muslimun. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Nasya'u bihum fala sarifa lahum wa lahum yurqabun illa rahmatan minna wa mata'an ilahi. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma tasbun lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un.
serta orang tua kami, serta guru-guru kami, serta para pemimpin kami, para pahlawan kami, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Karena dunia sana, untuk akhirat sana, wakilna azab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.